Hello, hello, hello. Tuni Cookie Tech Channel Vezo se na bon chawin kahin lemin. Tunia hi computer format bolding dan inavet khom diu hi. Tunia iniki haulim na diu thu hi la hin. Topic ni bawa hin akhat na hi PGA computer ho hi format ki bol ji ham a reason na aban le ani na chu iti format ki bol ham ti chu ke practical ta kahin bolding hichima sanga chu pre requirement aumin anoya lai kahin ta lang si hoi na mo the di wa hin window operating system image bootable ai hin sim diu china dinga chu USB drive ngai chat a hin aban le of course internet hi la hin installation ki chai zo ting la hin driver ho aban le software ho download bol na update bol na dinga chu hongki ngai cha ding hi chilaya hin tuni bol diu roadmap ka hin pin ya mu thei diwin ka hin ta do in ka phone ga ki su niaw zebin ka tin ya so hin to hi start aban le launching bol tiung la hin C drive to hi ka computer drive tam ta amin na ahi wang ka format nom hi C drive ahin C drive ahi ka operating system Windows 10 64-bit hi ki install ahin hi chlai hena mu thei diu hin chita banga chu ka format chai ting le hin Windows 10 64-bit ma hi install ka bol kit ding hi chu ka install chai ting le chun post installation a chu ka driver se ka install ka bol ding alo le update ka bol ding zo le chun daily life am man cha ding hona software ho install ka hin bol di chi chu china hong di ale computer format hi ipi ki saina ham computer format hi video masang masapa chun data thu kana sejin computer sunga hi information zo se hi data kitin hi chu zeros and ones sa ki koi hin hi chi ho chu information a chu noi mang alo le su mang kiti chu computer power format kiti hin ati je acha tunia hi computer format ding iti teng le hin computer sunga data ho chu noi mang ding tina hi computer hi EPGA ki format ji ham ti le hin reason tam ta nan te hin la tunia isaino mo chu hi la khat na chu computer virus ji hi na computer virus chu ep ham ti le hin computer virus long hi program khat ma hin he chu program chu i hon ni ci na to now program normal program hi lo le computer sunga program ho hi chu ta bang ho su se dinga hi lungyal phalo nei puma ki sim hi chi software hello hi chi program ho chu virus akiti nomin virus ho yang chu azat zat tin mi information gu thei virus tin alo le na system sunga na data ho corrupt bol na thei virus tin alo le adang dang thil su se thei azat zat nante hi chu chu tu chungai ka hin cover lo de hin virus le adang dang ho alo le antivirus deal bol de dan chi chu topic cho ma hin sei dio hin tin anina a hi le file system full alo le folding alo le computer sort ta naman na kum khat kom ni zawa na computer slow thim ta na file ho tam be se je achu man thei be se lo file tam ta na system a chu bang ho je achu na system jong chu ana full thei na file ho full phal le te ka na banga chu ke to I C drive na mu thei bang wa hi ka C drive hi jani le som thum le khat la 64 GB bo space kanai tan che ja chu chi ka format no ma hi aban le athum chan na chu hi le chun na system upgrade na bol nom ham te ka na banga chu new operating system hong pot ta Windows 7 ham Windows 8 ham khat na nei kha le to hi Windows 10 bang hong pot a hi le chun Windows 10 na install nom ta a hi le the fastest ways to na format a thapa na install le chi chu hi jeng alo le a reason dang jong chu
mi kim khatin to educational purpose zil num ja yong chu kizil na formatable wa installable wa kizil na mano he aban le khat important thing heading khat so hi le chun computer format ibol ting le hin file system format kitiomin na hichi file system format ho hi alang pia windows a hi ntfs to fat kiti kimangin latest pen fat hi le hin latest hi fat32 hin na ntfs hi le hin nt file system kitin ania hi windows microsoft 10 asima hi in linux ho adang dang ho na manai le chun format chom jong omin chu tu chunga ka cover lo di hin ntfs to fat hi aki na hin ya khot ka sei no min azi chu te ka na banga hi ntfs hi la hin operating system alo le general file lane ta drive default drive ho lane ta ho 1 tb a hilo le 500 gb ti ta bang ho na computer na koi ting le hichi hwa chu ntfs format file system format ki bol ji hin la to portable pen drive a hilo le ssd drive anyo jeb holding chuwang chu fat na fat32 ham system fat32 masanga chu fat16 ti hoyong ana omin ayong le tua hi latest 32 hitan ti chu hung hin tin tua hi ssd ki ti jong hi standard khare hitan solid state drive ssd kitin hi ssd hi le hin hard drive ma hin a hi wanga hlang pia hi ssd ho hi read write speed hi ganga hin na tua normal speed ho sanga hi multiply by 2 or 3 times faster hi ja so man jong tamin chu jong le new cha size new cha jong to ai hong pot tan and atam zo hi portable hi ki de hin portable ssd ti hoyang chule computer format ibon masang wa norms terms ho thamkhat hello a kho min na cho chu anave masautin ama sapina i vet diu chile chun computer data ti ka sei chi data ho hi computer sunga hi ama ho measure ki boldan hi bytes kilobytes megabyte gigabyte ti terabyte ti ho hi measuring unit hin cho chu iti measure ki bol ham ti ma sapen na veutin akhat na chu chi laya hi byte conversion ka hin ta langin chi online ayong imu theo hin ate ka na banga chu measuring unit chu 1024 ai ki bol hin 1024 byte chu 1 kilobyte apain chia chu 1024 kilobyte na chi kit la chun 1 mb na megabyte ale 1024 mb na chi kit la chun 1 gb gigabyte chi kit hin chita banga chu 1024 gigabyte na lut kit la hin 1 terabyte chi conversion unit hi very important masape na het deu chu hin aban le choi normally a ipp ki mangham ti chu I het nom vai la noi langa hi chi su jong le hin la hi information a piovin very simple hi na hi chi conversion rate jong chi lai hin table unit table jong omin alhang pia chu tu a hi ehon movie ho ivet tiang le hin hi chi pa hin gb hi ki manga hin na a hi le aban le computer a hi chi tb hi ki manga hin aban le server host ki bol na la hi chi petabyte a ki lu da hin aban le blade server ho lin ho lang chi ki phat le hin exabyte a ki lut ki da hin tu chana chu exabyte chen hi alang pia company ho microsoft google si ta bang ho ibm ho lin ho na man hin cloud server la ki mang hin hi chi last day ni wang hi ki mang be se lo mang jang chu tho nan te aban le tua computer data conversion alo le ratio ivet u to kimat a chu abana ivet diu chu hi le
disk management alu lutin chilaya disk hi vet diwa hi chilai drive hi ki koma hi to hi drive ni kanai na sorry disk ni kanai na disk ni kanai first disk ka hi value chun 232 kitin second disk ka hi 931 chi hi very common ahin and nang hon jong na chiwa hard drive tha khat ki chaw le chun 1 TB na cho a hi le na to zo ting la hin vele chun 931 am khat bo ding na to a hi ke 232 ki ti pen hi adi ta chu 250 GB a hin 232 bo avet sa khat pa hi 931 hi 1 GB ka to 1 TB ka to hin 931 GB bo aso in ale chun 931 1000 la 931 la le chun almost like 70 na 70 GB tabang chum mangai tai ipiti dana mang the ham iti chi het na dinga chu explain kan bol de hin adi ta chu hichilaya disk sim ho hin hichi disk sim ho hin calculation a bol dan chu 1024 aman lo wa hi amo hin 1000 aman o hin na 1000 into multiply na bol ai le chun hichi hi 931 hi loading in 1000 hingding ai 1000 TB 1000 GB to 1 TB a hisab a bolo hin ai wanga hi Microsoft company Microsoft operating system same hi Microsoft te hin Microsoft te hin amoho hichi NTFS kiti NT file system le FAT system FAT kiti file allocation table kiti hichi file system format a hi conversion ratio hi amo hin 1024 a asimo ai wanga this same te hin 1000 a asimo ati je achu 1000 jong chu 1024 a na hin hisab ting le chun 931 bol hinga he example la kahin bet sa the hin na te ka na banga chu chi calculator ro hi tan ama sapa hi calculate na bolotin ama sapa cho hi le chun 1024 into 1024 into 1024 na chi chu chi za he hin ga copying katin ga koi tatin katin la ya hin ani na chu 250 a hin na di ta chu 250 khat ni thum chi number of byte a hin na divide by anjowa 1024 chu equal a hi le equal to 232 GB na chalai 200 laya pa 232 hi chi hin multiply ki bol tun data conversion ho dan jong he tawin aban le to ina vet o chu hard drive disk amount ho reading dan jong he tawin aban ai vet diu hi computer processor type a hi lo le processor 2 ina vet diu hi chana dinga chu my computer this PC na click a properties ana lu ra hi le chilaya hi vet sa de hin na kia hi te kana ve chilaya hi system type kitia hi 64 bit operating system 64 bit hi achomai kitan na software version hi na ahia tunya kasainom pa cho hi la chon x64 base processor kitin it is 64 base processor hi hardware processor say na hin chi ki khial thailo wa hin hilaya 64 bit operating system kiti software hel hin na khial thai hin 32 bit jong na install thai 64 bit jong na install thai ahi wanga mi tam tan confuse chi mai thai hin ka processor ka hardware processor hi 64 kitin 32 bit operating system ka install thai ding ham yes na install thai ding hi ahi wanga chu a function na fully utilized ki bol thelo vice versa 64 bit 32 bit na ne ya 64 OS na install jong le chon na install thai ding a hi wanga chu a feature so full
utilize na bol thei ta lo di chu neu khat disadvantage i het dio nga in na chi ji a chu 64 bit processor na nei le 64 bit OS na to ding 32 bit na nei le 32 na to ding hi a hi le hi chi base processor hi ip ham ti chu explain het thei na diwa ka in explain nom choi le chun base processor hi computer previous video a chu CPU 2 ka se na CPU central processing unit sunga hi processor jong hi very important part ahin chilaya imu deu chu 64 bit processor laya hi ke hi umahin ka operating system 64 bit ahin ka RAM ko value chun 16 GB ahin na teka na bang chun ka processor hi 32 bit ahi le hin 16 GB ka to wanga chu to yang ka to thei loading hin 4 GB chan bu ka to thei ding a hin awanga 64 bit processor ka nei ji a chu 16 chan ka to thei chi chu abeilam pina ka in explain hin tin koi ta bang computer chonom hon jong a heading chi hi very important a hin na hi chi dung zu ya hi ki cho ji he chilai hin ka in ta do in imu thei dio hin lai CPU sunga hina laya part khat a hi ama main part chilaya hi MDR kitipen le MAR kitia hi chilai hi 64 processor le 32 processor aki hi na laya amin laya huma hin hardware a chu video dang yong ka hin sim ni hin hardware component chung changa hi hin la tunia het dio chun hardware a hi memory storage temporary memory storage dinga hi RAM oma hin na random access memory akitin hichi hi runtime a ki manga hin hichi hilaya RAM umpa hi naman theina dinga chu na CPU laya MDR kiti memory data register la MAR hin and the RAM hi accessible ji hin na hichi accessible na capacity pa chu 32 bit ahi le chun 32 bit processor na ne ya hi le na CPU a hi 32 bit processor o ma hi le RAM memory access na bol ting le hin na tam bol thelo hi limit hi limit chu le chun 4 GB hin na hichi 4 GB chu maximum hin ahi wanga 64 bit processor na ne ya hi le chun 1 TB 1 terabyte chen ho chu RAM access na dinga chu na bol the hin that means higher value chu much better more efficient hin na te ka na banga chu video editing bol na ho rendering bol na hello a hile na to na memory tam ta ne ho chu ta bang ho na dinga chu thilin ta da ho bol na dinga chu 64 bit processor chu very important hin masang 1990s alo le 2008 9 10 chi khanga chu ale chon XP ti tabang ho XP masanga Windows NT ki ti ho tabang ho hichilai vela chu 32 bit hi na ki manga hin tu khanga hi 32 bit hi akimang be se tapon chu na lai na hi zong le min amang be tapon aji chu 4 GB val memory na koi theta lo ji chun program ho thil ho na ran phat le hin fast zo tapon koi tabang computer chonom ho console bolnom ho chun 64 bit processor le 64 bit operating system chi chu ki cho ding ti chu advice kain bole ale to ai hi format bol masanga hi EPP requirement EPP bol masat ngayam ti chona seute akhat na hi software neo cha Rufus kiti chilai ka hin ta do hi hichi hin download ting hichi software mangcha adang khat download na bolding choile chun na Windows na install nom pen Windows so .iso format na ki download ding chichang chite ni very important hin athum na cho hi le USB drive khat na USB drive ngai chan
chi USB drive hi ama sape na format na ball ding format na ball chai ting le chun hi chi Rufus si launch na ball din na teka na banga chu Rufus launch na ball ding Rufus launch na ball ting len hi tin hung port in tin ama sape na chu na USB device chu detect a ball ding a hin detect a ball ting le chun hi chi lai hi na selecting aban le laya ISO hi load na ball do ding chi chun na window 10 chu lai hi load na ball ding na ball chai ting le chun na de level na pi de Windows 10 whatever na chi jo ting le line value chun FAT32 ki tium ve tan zo explain ka ball chu hi chi portable device ho ta bang ho hi FAT32 man aji chu ani aji chun na agangin jo ting le chun start na me ding like 4GB hin na jo start na me ding a complete ting le chun bootable ready tai ale bootable hi a meaning ipi ham ti a hi le hin APG a hi chi bootable a ki sema hi chi mangcha hi pt install ki bol ham ti logic neo kharo men chi chu explain hung bol en katin computer na start ting le khon start na me ting le khon computer khu hardware pa khu hung ki on a power on hung ki bola hi chi power on chu gachi a na operating MBR ki ti chalaya hi umyang hum MBR na hi chi MBR to hin ki howa aban le boot hi chi na OS asunga ki install pen pa chu aki ho pi aban le start up a bol hin communicate a bola ki start a hin ale tua hi format I bowling ting le hin ipi ki bola meti le hin hi chi computer on ki bola operating system alut masanga khu hi chi drive hi ki hang lut a hilaya operating system ikoi pa chu na hardware ko ma chu hi chi zo hi read ballin nang hi chia kon zo hin boot ballin kiti operating system I computer pa chu kilu sa lowa ki kham ta na laya pen drive ito pa laya bootable isim pa zo chu read ki ball sa hilaya sa lui pa chu overwrite ki ball sa hi chu bootable process hung hi hin overwrite na hin ball thei phat le chun hi chi bootable pa mangcha chu alui pa chu na delete thei ti na he aban hi pat toina vet diu he ka ki pa e